while since such an aspect of government, but simple abakwazi ukuthi mangabe ukhona ungaboni ngesuku esimulana ngokubuyisa lento time and engiphatha kahle ukuthi ubani engangibeki ibanga lapho angabe kuhlala phansi ukuthi ngoba ezinye izinto kunjenje nje ukufeyila ka-government, i-Department of Transport. Before ngifike lana njengoba sengifika late ngiyabonga ukuthi amanye amethu ama-commissars njalo njalo ama-MC asengenile la ngaphakathi kwi-meeting ngoba mina ngiqale e-clinic ngiyokwenza i-oversight khona. Sizolindela ukuthi babuya nalo isixazululo ukuze lento ingaqhubeki. Ukushona komuntu omnyama omnyama isiqalisa esikhulu phambi kwaNkulunkulu ngenxa nje yokuthi khona la ningaboni khona ngoseleni. Emiyalezo bengithumela imali negazi mhlawumbe angazi what kind of people now sebekwazi ukuthi mangabe ubona umuntu uyafoba fanele umdiscount. Before ngifike lana ngikwazile ukubona ngifonela i-office ka-DG kwaka-transport. Lezi zinto zibike zenzeka eKZN noma ngakaze kwenzeke lana ukuthi kugcine kufike kule. Kodwa into esayenza la fonela u-DG waka-transport wanginikeza u-Mr. Mkhwebane official ukuthi akeze ezolungisa ngoba nalapha kwasekutholakala ukuthi bayabanga babanga umzimba lo babona ngathi into enhle lokuthusangise bakwazi ukuthi angathi akuze yena azohlala phansi nalama association othu nalapha kwabangwa ukuthi abanye baya ngene airport bakwazi ukuthi bakwazi ukulayisha abantu abanye abangeni kwathiwa ama-permit. Kambuza umbuzo ukuthi into eyenza ukuthi labantu bengetholi ama-permit yini ngoba baya-aplya laba bantu. Inkinga ile ema-ofisini enu. Ngicela niyisolve le nto bakwazi ukuyisolva ukuthi bakwazi balungiselwe abantu. Two, into esilimazayo la. Yila nto esiphatha kabi yokuthi even kukhona ko-Uber la bakhona nabanye ba-municipality mhlawumbe sithi basemathethini abanako nabo-Uber. Kodwa manje bagcina sebelwa ngathi bona abantu abakude balwisana nalaba kusho ngamanyasi simlakhi bafuna ukuthi laba abanye bahambe sale bona baphande baqhubeke lento ayizwakali nangesintu ayizwakali buka lengane yabantu encane esukele emakhaya ithi zozama umsebenzi senza yikho uyasiza ngoba umsebenzi ayikho bazibulala bayibulala kakhulu bathi imingane ibuhlungu eyenzekileyo and kumanje kume yonke into kunabantu ofanele bazothenga silana abakwazi ukuzothenga. We are grannies now. And we know exactly what